Ni kwa chiani watinda nesa musiaisia wa Mutongo TV ina ukethia na nina udhocha kilungu kitu cha Tuneenanie nitawa Jacqueline Binya na umundi nina aini maitu alatu ndia namo nina Bishop Mala, Madam Phoebe na Daniel. Ketheka hii na nitawa mudhocha thengei Tuneenanie na umundi twinenea Kwivaiw'A kiveti kana mose. Isu ni topic ito ya umundi Kwivaiw'A kiveti kana mose. Tuma message yaku kwisla ile 395 Facebook ni Mutongo TV, Instagram ni Mutongo_TV, YouTube ni Mutongo TV official. Umundi ni kubyu Kwivaiw'A kiveti kana mose ona ingi Kwivaiw'A na bala utwana mbaini yiva kisio kiva ise dia musie ni wo ku detect undu ukwika uthukumie weno kama musie December bibi kwa yewa kibetitike oyoka yewa ndani kani kibetitike na kundu kisi niambia na Madam Phoebe chao nikiasime kwa yesiana ndio ndio leo evani ewa we free takita matani kweke seve eki kama chicha kali kaja ndio free tamatani kweke seve nyasanga ki ondo wasaki kibyo na nenge kibyo bacho kinaki baye mo kelokwa no ngina cha kelokwa na kikelokwa to yasi ati niwo na mbola mosia yesi we utusaisi o monde noese ona maybe ola wile nake ekio lasmith aendie mosiawa utwane utwae o kana that you we gotwika mwana wakwa kana wathi we kuya we twa ya musi wendete kuintroduce Mwendwa Waku wewa aumeteba ati kwamba nganya tabana kwa dosi muka mwana wa nisa ni musi ye pyo se yesi wetia so ndo na wikenda na ketia kala na kini kwa wiwa moyo ni kwa wewe sie nundwa kwenda siasi na nago tukasia ondu twasie chuma kena betie tunasia musi ondu mwana wa moya niwo tona kwenda atona atana kwisilia na kosa atwaile kwa maisha yake na maende nambe kwa mwana usini wa moya nesa aile kwenda abikite bandu ba kusisia mwanake kana kusisia mwitu na kona ono wale kwenda Mwendwa kwa maisha na matiale kwa hiyo ni watu kwa sai enyewe vya ndenge muno bimeba Yesu kana kewa ndukatwawe elewe mukamba ndukatwawe mwikuyo kana ile mukamba ndukatwawe nzalu andasume kithio kingi kwa bemba ite kithio ona zangu kithio baiba ite kithio so kithio chuchu watuwa utwawa na tuwa utwana Into ulikilia manyombo no thio twana na kithio okay we kwaki we nyomera moja mutote wako ndani wewe ni ngoja ni Bishop ni ndo daje Phoebe wake la kau undavie niki ndo tene kithio cha mukamba tene ona yuno ndo tu maundu maende na ukioka tene ni mwa mundu wa manzia wa kibati ona usiai ukewa mundu obitita mundu akasekia kibeti chakwa wewe twa sietawa nikimeka withinda yuyu jagige ni kibyo nikinene na kila kindu cho ndeke Biblia ni Bishop na Isaka tumanie ni kana mwana yake Kwivaiw'A kibeti na ya cia mwithi kula na umisie nyinya wenyu muthi na mwana muimbaka na kumuimuka mose kibeti na ibote uthi kwithia Yakobo nini mainyithia mang'oi kithimani ni story ndasa ya Yakobo na Isaka itumana enu ni kana indie ese kukwata mwitu ula watoi notice katika nzia sikiro tokone pe andu mailite Kwivaiw'A Iwa
Pe andu mairite kwibani wa be watata neso bikabo inge kimundu ige wagizie yie na kitundu yo muno ba waku abigizie myaka boti edo bigizie myaka bibitie nugo amukulie makulio na nthimo ni maiye wikata na iwacie mwana kana nono kutundu ya banomba ndo thio mantho mwitu nake watundu iyo bandu bangi ukamwe mwana ke kawango niende bash lati kwasia ndio kwa sababu musi wa tundu kelele moya na moya jakini nena ka gobe andu mairite kwibanigwa ene gombisho pe andu mairite kwibanigwa na pe andu matairite kwibanigwa na ona wathi kwibania ndeka natu siziangalini ona wathi kwibania nuetae mundu mukamusi okionekana aciai na twazaciria latika counseling isi ndu citawa introduction ete mundu mukaga na mundu ume balani as the pastor umabuthi kwa aciai enda withukicie muciai ucio yaciara pe undu to no thiuka mutabia kana kethukicia mwana kacio akautabia neza kwa ndikwa na withi basa na mwana kao nundu muciai ena metho na wendo imutumanu muno ndijo ona Biblia njacia kana wendo ndwe metho sa na Biblia ndeze penzia ina cia sanici be wa metho mandu nzia ya acindu ina nzia ya ndio ya ni nzia ya nzoka ebiani na ndo ya mwana kena mwetu ucio Solomoni kunera ndio ya mwana kena mwetu utumbanu ula withwa katika mbiba nioni dia wona duniani nyukengwa kikombe ona rutie kala kithekani makauwewa twe kithekani mayebania kitawa kaluzeni we ne bishop we ndo ndunga kundu kwaza na yu kindu kila kwenda kuweta ni ati kila kwenda kuweta ni kana pe alama kwibaniwa na pe alama tawe kwibaniwa lakini pe muisho munene pia kwa mundu kwibaniwa nicho kitu biwona kwina divorce rate mbingi muno kuwana no isi mundu nundu jakiwa ligana baya mwambicio tanena Yiulu wa maundu acu ni taneni Yiulu wa mutwano kindu cha mbeke lakini wabone ndo yu mundu ndu natuma ndu nake na iwa ka wethia mundu mukwete iwebu wici tunaenda rinena ni victim atutavie aye ndi weta ndakawete diweta ozio nundu mundi munana wa Jimmy Ndevo diweta lakini pandu wa isla ukoko kethia mwitu no na igumie tauni na mwitu no ni wokuuga nyomba na kwa twika liu nwetwe kamwele twika neka yambi yete liu mesani inyagwa Yesu kwita ndambi yo kukulia kuona ata iwizo na ibambi yake buja chaku na inyaku nundu yuketha utena ulumu ndoza mwitu mwimuka lika kuya nyomba thini na ndatonetha amubangithitie o haitabe nikano mutwae nundu nukumwenda ko mwitu sundethia ewa mumeo ko wona ciana mbingi cia 8 ila cicirite nziani cia muthembosu withia ona mume mamatie na makwata nanza nundu mundu ume ucio lokesa igwa enda ula wa kwenda eso yumwenda etio wa mucie na ndwambi othinania naye na katinda ngone na aikuya ndwatwaiye tuwe watwaiye kibetiki kana tatu nyana mbya mam kibetiki tijao tijao ni chao chako Danieli weta mwanake wa mwika no wenda iwe ni kumanthiwa mundu muka wa kutwa kana process iba nundu andu ama mwika mwitu moindu na mwitwana na muyumi na miyi itatu ni mwatiana meza kwe na byala manthiawa na mutwana ozu wikala ngina makakwa na mayuka mayenda na mayuka maiswani akindi mekau aindi mekau weta mwana wa mwika witu yara ni siku ya ndo matesi tetea kana matesi mandia kana mundu te vibes ndezi kuikitetea bala be mwitu onde na mistari si otese mundu mukaunga maba atabagwa chao esi ngeli ona ngeli lyo bina okwati usuni mundu wa mani wa kibeti lakini kuyalandu wethia ukimtafutia hata utamkosea maana ule mtu
ena kila cho wendete pe kila wendete katika mundu muka tani mundu pe kila nendete yani ngachona kwa mundu ni kwasia no atuike mukawa no atuike kibeti chako no ande siana tari pe kaindo kau pedia kila kitu aliwa mwete mundu no yu mwete kilosani kifanye kwa binda fulani nikenda apate muse na no eze ndese kwaku muno nikenda atwawe kwaku no imusiai ngede ya wokona mundu musio no ba lakini nyetaneke mwana pesi ndo noni na nisi more than ila wisiwe ko kusakwe wa mundu tio seo mundu no tono sakwa mundu ngede ya mundu tunangaloka for example eno ngadoka na ye ukandete akambio ngadoka bu no weka umanyai na monga thukano nundo noka mutwai ate ngathukai na yuko waya kwa gwa yambe ngathukai okwa angathuka nga ngo kaita ulo mandhiye ile akwa no mandhiye no ke ngwenda diu kinaza kithito chako kwani ona kithito chako chabwa nweba ngacho na nundu nundete yena ndienda nikukose twisya na mundu na tuyikala lakini nyingetha ni na mundu la nendete ko with time ugethia marriage no ndi cycle and this cycle ona kwevinda mundu ugethia na ligabu ningwifanya ni na kibeti ambio bishikigu ambuye lakini na umalo ko ningwikwibangianza ona ugethia ona no madina sasi akunya na mutwa no sindu ndia winara na yule alawa asiai matena fibe matena mistari kwa matabia matona mistari baba tono tumia makakota kibeti nikenda mekezo dio mandhiwa adwa lewe tina kijana bage umundite yaseo umundite ina thina tuyandika kiruo ni umundi yuithia mundu ucu weni wendete kwithiwa lakini wende sininziaji voto na utumia akasoyana na aka kindu cha mbele ni kusoyana na mundu muka mambo mana mundu muka iliata mundu ni na experience ya onanano kethia mundu no kamuia bandu beaka ndekala kindu chake ndeza unena mbe mundu no makite na dhamia ye maendero siye mauma siye makuma bethia ugethia onaka kwata mundu na imwenda onaka ndeka mundu muka majikala bandu bamwe ambio nyalondo munyaloli ndo na lile mwana ndaho kuriacha kota kwekia babio ambia uyalo kethia sonja kiwa katunga na the end of the day nwe thia nene kara usiwa umandhiwa lakini kwa lamata mandhika na kila chapata ni ndukamo mandhie mundu eke mandhi lakini wona ikosea mwe baba ya elite jakibe mabundi zetubundi asema mando pe ando mamithemba meta pinglimatics sangwenas icio masito makubundisia na kawaida kandu pe ando ila wendi asia pe ando mamanthiawa nundu no kailio cia na cia kano ila ciakwa pe kana katese yetisia katumia kala kangi wisa mukulia nwenda kana katumia kangi ya mamia tuthoe pizza lakini koka igesa ukakukwia mami ni enda pizza ko ni twaidi to mathana pena sindu cia muthemba pe andu ma muthembosu na mapinglimatics kana masangwena andu azuma tumia alange ni okwie ogunumba wa maitho emuseimus wewelawa yake kalobu ko ubi andu ma umanthiwa nange matemu ma umanthiwa na kabila ingi ta indi mundu amanthia wakana mbai ni mambao sisi ai mbai iyo nduke wandu katwe mbangania na andu mamwika matukuni nundu thini sensete wisaithia wikomana na andu ona ingi nimeotwa na andu mambai imwe cho kitumikila cha tuma asei muno malea mundu kutwana mbai ingi kana kundu kungi kwasa cho cha ichao Madam Phoebe kindu chambe andu mbai sisi nenda anasema patiania wewe nduna ete uko kwa eka itutavia uko ekani ya mosezi wa Mutongo TV aende na utunia nyavu kwisila SMS ile 395 Facebook ni Mutongo TV, Instagram Mutongo TV, YouTube Mutongo TV official. Nitusiokete twende Uneenania.